Srbija na vezi je autor knjige Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje, Miodrag Ilić, koji će na poziv Srpskog kulturnog foruma u Beču, tamošnjoj publici, predstaviti istorijat kulture i ishrane u Srbiji. Poštovanje. Poštovanje. Dobrodošli u emisiju Srbija na vezi. Neobično mi je drago da imamo prilike ovako jednu temu da obradimo u emisiji. Nije baš uobičajeno da, recimo, sa ovakvom jednom knjigom putujete negde u inostranstvo i predstavljate našim ljudima, a opet s druge strane, pa ko će to bolje da uradi nego vi sa ovakvom jednom knjigom da možda ljudi ne zaborave te recepte? Upravo tako. Nama je velika čast i zadovoljstvo da budemo u Beču 9. maja na poziv Srpskog kulturnog foruma i gospodina Dragana Miškovića, a uz pokroviteljstvo i veliku pomoć njegove ekscelencije, gospodina ambasadora Nebojše Rodića i cele ekipe iz ambasade Srbije u Beču, u Austriji. A cilj i ideja je da predstavimo što našim ljudima tamo, a ja mislim da oni vrlo dobro znaju o čemu je reč, takođe da upoznamo jedan određen broj ljudi, Austrijanaca, koji su zainteresovani da saznaju nešto više o našoj kulturi, jer ova kultura ishrane spada u nešto što UNESCO tretira kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Kulturnu baštinu. Ja vidim ovde da domaće srpske kuhinje, srpski, to je verovatno geografska neka odrednica, to sam primetio da kada sam listao knjigu da ste... Mislim, i državno i geografski tretirano spada kao deo jedne međunarodne standardizacije tradicionalnih recepata, tradicionalnih jela, tradicionalnih sastojaka koje kaže... Vojvodina i Trudla. Tako je. Koje kaže da se po tradicionalnim receptima smatraju oni recepti koji se na jednom određenom geografskom području, naravno u geografsko područje spadaju i narodi koji žive na tom području, dakle, za koje postoje pouzdani pisani zapisi o kulturi ishrane, o jelima i receptima i tako dalje, a do početka Drugog svjetskog rata mogu nazivati tradicionalnim receptima, bez obzira što oni vuku korene možda iz nekih drugih država. Ali, s obzirom da se ta jela i ti sastojci koriste autohtono na tom geografskom području, svaka nacija, svaka država ima pravo da te recepte naziva tradicionalnim, sopstvenim, kao što je ovde navedeno srpskim receptima. Nisam odolao da pokažemo štenokre. Štenokre, jedan mojih omiljenih slatkiša. Koliko ima recepata? Ima 109 recepata. A na početku... Jesu to originalni? Mi možemo reći da su to originalni ili to zavisi od... Ovako, ja sam koristio knjige koje su pisali srpski etnolozi krajem 19. i početkom 20. veka. Prva knjiga koja govori o tome je knjiga Starinska srpska jela i piće koju je napisao Simo Trojanović, a izdata je u štampariji Kraljevine Srbije 1895. godine. I tu su tačno navedena određena jela i kako se ona spremaju. Naravno, ona nisu po današnjim standardima i današnje domaćice se jako slabo snalaze u tome, zato što ne postoji normativ. To je otprilike su recepti, uzmete šaku nečega, dodate šaku nečega, malo prstohvat ovoga, dodate onoliko vode koliko treba. Onda smo mi zato sve te recepte spremili i nisam naravno samo ja učestvovao, tu ima preko 10 saradnika koji su zajedno sa mnom učestvovali. Svi recepti su pripremljeni, svi recepti su fotografisani onako kako su pripremljeni, sve su amateri radili. Dobro, predlažem da zovete sledeći put kad budete pravili sva ta jela da probamo. Šalim se. A kažete mi, jel idete sami u Beč, hoće još neki... Nas 10 ide. Aha, pa znači to je baš... Između ostalog ide i profesionalni kuvar Dejan Ilić, koji je inače carving majstor i koji je nosilac srebrne medalje sa svetskog kupa u carvingu i koji će nam tamo pripremiti nekih 20-ak jela, što slanih, što slatkih. I kažem, naravno, pokrovitelji ambasada Srbije u Austriji, u Beču. Tako da će svi prisutni moći da probaju to što je navedeno u knjizi. Recepte iz knjige. Jedan deo. Dobro, znači da ih pozovemo još jedan put. Rekli ste da je 9. maj, EGA centar u Beču, na sajtu Srpskog kulturnog foruma, može se saznati sve o tome, kompletni detalji, tako da, što kaže, izvolite, registracija je obavezna, s obzirom da je ulaz besplatan, jer opet sama sala ima neki svoj kapacitet. Hvala.
Hvala na gostovanju, na ovoj divnoj priči. Ja sam čak i ogladneo, ali dobro. Želim vam puno uspeha u radu.